Ajde. Vezice, suzačkog izvadi, tako. Vezice. A ja jebate, suzački turizmo, ovo. Vezice.
Jeste gotovi? Odi na startu van, odi. Na startu Dolje pa lijevo van. Ti si, šta si? Ja sam predvozač. Onda ostani da ne moraš ići. Ajde. Gore, lijevo van. Opet mi je iskočilo crevo s turbinu. Da. A znaš kaj mora? Mora je, kako su mi rekli ovoga, kad smo krenuli na vožnju, joj, pa ne vozi se ovaj smjer što smo ti rekli prije. Drugi smjer se vozi. To ne mreš urad, pravi mi rekao sam krenuo, a tam na sastanku vozača su mi rekli vozi se kod 2 i ne znam, 600. To je ono kaj si ti gledao joj na dva kotača išli. Jebe
Hvala.